Onda je pas zarežo i s drugim je pogodio ovdje. Iz čista mira, ono. I nešto je priča na nekom svom čudnom jeziku i nastavio dalje svojim putem. Drugo, veseljavaju se tu po svim parkovima, žicaju novce, kradu i takve stvari. Po meni bi to trebalo ne provocirati, ali lagano deportacija od kud jesu. Jel se mijenja onak, po 2 tjedna su tu i onda se mijenjaju, dolaze novi, ove nam pojma da ih furaju. Jasenovac ne radi, tako da ne znam kam s njima je. Ljudi idu trbuhom za kruhom. Ja sam isto došao iz Bosne, ovdje u Hrvatsku živim već 45 godina. Došao sam, jer sam morao doći, jer tamo nisam imao posla. Nisam mogao dobiti posla, nisam mogao živjeti. I šta, išao sam gdje je bolje. Ja kažem samo da ćemo mi izumrijeti, brzo. Oni će prevladati sve i miješat će se brakovi i to je to. Moje osobno mišljenje nije pošteno jer naši ljudi nemaju kaj delati, a da drugi dolaze delati na ta mjesta, to nije u redu. Ne bi. Prvo u svojem dvorištu napravi reda, onda idemo dalje. To je tako. Doći će vjerojatno takva, recimo, jeftinija radna snaga, bit će nama sigurno se manje plaćaju. Mislim, nismo mi tako bogati da bi mi mogli baš sve svima dati i sve uzdržavati. Kao. Naši su preći, naši su tu, rođeni, naša djeca. Meni trebaju. Šta će ti imati? Malo nas ima ovako. Pa dajte mi jeftino, šta? Pa mislim da će njih jako puno biti, da će naša djeca imati dosta problema s njima, jer oni neće se uklopiti nikad u naš život i tako. Pa to je i drugačiji mentalitet i drugačiji, mi obično i gledamo malo drugačije na te ljude i tako, ne znam. Čisto ja nemam niš protiv njih, ali nisam ni za da ostanu, eto. Jel bi vam smetalo recimo da dođe još više ljudi, poput njih možda? Pa možda i bi. Možda i bi. Već je ovo masovnije sada, ovih par dana. Ne može nas 320 ući autobusa kod mjesta za 100. Jel? Mislim, ljudi se oduvijek vrte posvude. Sad, da li će sad doći nekakav ciklus gdje će se svi baš pomiješati više nego inače, onda to tako treba biti. Mislim, jebe mi se iskreno. Nemam ja ništa protiv njih tamo protiv, ali volio bi da ima... Daj, molim te, pa to je na državnom nivou, pa šta imamo s tim, da li imaš protiv... Jel bi ti volio da ti dođe neko jebija koga ne želiš, susjeda, da dođe iz Rumunije da napravi sad kuć tamo sa 10 djece i da ti pravi tamo oko tebe nešto? Ne bi volio, to država odlučuje o tome. Vozake bi mi smetali, pa ljudi smo ljudi. Pa drago mi, da nismo sami, da nas ima svakako. Pričao mi jedan čovjek, hoće prodati stan i kad je vidio komu je u susjedstvu, veli odustaje. To je, eto, ima i takvih... Mislite vi osobno da su takve reakcije opravdane? Pa i jesu, mislim.